Podmedia predstavlja Historicast. Šta je mene fasciniralo u ovoj okupatorskoj podeli Jugoslavije? To je nešto što se nije desilo na nijednom drugom mjestu u okupiranoj Europi. Znači, znaš se, i kasnije Sovjetski savez bio je istok, bila je Ukrajina kao okupacione zone. Belgija sa samo severnom Francuskom, Holandija je celovita kao okupaciona zona. Jedino je Jugoslavija bukvalno rasparčana u 10 teritorijalnih, državotvornih, vojnih oblasti, a sama Srbija u 7. To samo pokazuje koje su namere bile Italijana i naravno koliki je bes bio Hitlera prema Jugoslaviji i prema Srbima. Tačno tako, kume. Dobrodošli u Historicast. Danas sa vama Nikola Šipka i Nikola Đukić. Pričamo o okupacionoj podjeli Jugoslavije i o tome kako Jugoslavija izgleda u proleće 1941. godine, april, maj, jun. Obradit ćemo, kume, sve delove bivše kraljevine Jugoslavije, to je još uvek tada važeće kraljevine Jugoslavije, sa upravama, sa režimima, sa problemima koji se javljaju i pričat ćemo o tome kako je izgledalo proleće te kobne 1941. godine. Govorimo o kalendarskom proleću, dakle, koje traje do 22. juna. Ljude i ovom prilikom pre svega pozdravljamo, zahvaljujemo se na podršci, zahvaljujemo se na saradnji, pozivamo ih na Patreon, svake nedelje nova, posebna epizoda koje nema na YouTube-u i naravno gledaju YouTube epizode ranije nego ostali. Pozivamo što se tiče isto i na naš shop ili kako da ga nazovemo u našu internet prodavnicu, majice, duksevi, sveske, blokčići, ne zaboravimo. Šolje, jedan od artikala koji najbolje ide. Tako da, hvala im na podršci u svakom slučaju. Naravno, i vama koji nas gledate, i vama koji nas slušate. Neki su konačno dočekali da ti ja pričamo o Drugom svjetskom ratu na teritoriji Jugoslavije. Sve ide ka tome da radimo Drugi svjetski rat u Jugoslaviji detaljno od prvih borbi pa do isterivanja okupatora. Ovo je zapravo priča, nekakav epilog aprilskog rata, da vidimo šta se dešavalo u republikama, a o velikim oružanim, pominjet ćemo i sada ono što se dešavalo u aprilu i maju, ali velike oružane borbe i ustanci, to nas tek čeka prilikom nekih druženja, možda i uživo druženja, ali o tome ćete biti obavešteni. U svakom slučaju, 18. aprila Nemačka završava svoj poduhvat okupacije Kraljevine Jugoslavije. Kao što je poznato, o čemu smo pričali u epizodama i o 27. martu i o aprilskom ratu, Nemci nisu imali nekakav unapred pripremljeni plan kako će izgledati ova teritorija nakon njene okupacije. Dakle, u pitanju je bila jedna vrsta improvizacije, mada su postali nekakvi nacrti, naravno, mislim, nacistička Nemačka je uzimala u obzir sve moguće solucije, rešenja i 1940. godine je napravljen jedan plan koji je manje više približno odgovarao ne granicama o kojima ćemo pričati, ali tom rešenju srpskog pitanja. Jer se i tada procenilo da su Srbi taj nepokorni narod na koga se ne može osloniti. Što se naravno i pokazalo u praksi Hitlerove vizure nakon 27. marta i tadašnje odluke da se Jugoslavija napadne. Tako da nakon aprilskog rata, upućujemo vas da pogledate tu epizodu kada govorimo o vojnim dejstvima i otporu naših snaga, negde neuspešnom, pa negde i hrabrom i junačkom, o tome smo pričali. Jugoslavija je praktično razbijena, razvaljena, podeljena. Pre svega, srpski narod je taj koji je živao, kako ste lepo primetio, u 7 ili 8 različitih upravnih oblasti, nekih anektiranih, nekih nezavisnih, nekih kvazi nezavisnih. Tako da možeš ti nešto da nam kažeš o tome kako izgledaju ove države, kako sada zapravo, gde se nalaze granice? Ja bi se samo malo vratio na taj aprilski rat, samo jednu tezu da pobijem. Često
i mi smo ovde možda u nekim emisijama, barem ja, malo smo onako karikirali otpor Nemcima, recimo Francuza 1940. Međutim, mi kad vidimo, tamo je bilo desetine hiljada mrtvih Nemaca. Znači, u poređenju sa francuskim ratištem, ovaj aprilski rat u Jugoslaviji je bio šetnja Nemaca. Jeste neki podaci o mrtvima i ranjenima i povređenima idu od nekoliko stotina do možda 1000 Nemaca. Sad se te cifre malo i povećavaju. Recimo, bila je priča od 150 Nemaca, sad se ide i do preko 500. Zanimljivo, Italijana je neuporedivo više poginulo i izbačeno iz stroja. Ali hoću da kažem, i taj nemački napad je toliko brzo uspeo i toliko su brzo prošli da je i to delimično dovelo do ovakvih nekih rezultata u smislu podele. Recimo, do zadnjeg trenutka se nije znalo šta će biti u Hrvatskoj, šta će biti, kako će se formirati, ko će je formirati. Bila je jedna varijanta da Maček učestvuje u formiranju neke nezavisne Hrvatske. Znači, nesporno je da su Hrvatima namenili mesto i ulogu u tom Hitlerovom poretku. Što Srbima nesporno nisu, vidjet ćemo nisu i Slovencima, a vidjet ćemo ovim susednim državama koje su jedva dočekale kao neki lešinari da vrate ili da uzmu neke teritorije koje su najsmešnije oni smatrali svojim. Naravno, iz njihove perspektive svako je polagao određeno pravo, neko se pozivao i na istorijsko, neko apsolutno nije imao nikakvo istorijsko pravo, već se prave nekakve marionetske tvorevine, ali pošto se ti vratio na aprilski rat, dakle ja ću opet uputiti ljude na emisiju da smo govorili precizno i o žrtvama. Ti si rekao Nemci, šetnja, zaboravio si na Italijane, pa si posle rekao mnogo više, da, nekoliko hiljada Italijana i taj južni deo fronta je zapravo bio i najuspešniji za vojsku Kraljevine Jugoslavije, koja je desila protiv Italijana i koja je nju kraj rata ne zatiče na teritoriji Jugoslavije, već na teritoriji koju kontrolišu Italijani u Albaniji. U svakom slučaju, ako to poredimo sa Francuskom, koja je pala za mesec i po dana, gledajući njenu veličinu, njenu spremu i ostalo, to bi bio nekakav pandan. I kada gledaš okupacije drugih država, ako govorimo sada o Poljskoj, ako govorimo o Norveškoj, ako govorimo o Belgiji, o Holandiji, manje više evropske države su podelile sličnu sudbinu. Ako govorimo i o Grčkoj, nakon što su je Nemci napali, ne samo Italijani, sa kojima se uspešno nosila, naravno. Koga to više zanima, preporučujem opet epizodu Aprilski rat. Tako da, po isteku, dakle, po kraju, odnosno kraju samog početka, doneta je odluka pre svega zajedno Nemaca i Italijana o tome kako će izgledati prostor Kraljevine Jugoslavije. Sam Hitler je, na primjer, izjavio, o tome nam svedoči i general koji se nalazio u tada novo osnovanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, koji je naveo da njegov plan nikada nije bilo razbijanje Kraljevine Jugoslavije, da je on čak ni nakon aprila ne bi razbio, ali da je morao da prihvati Mussolinijevu, odnosno italijansku fašističku agendu koja se svodila na to da Jugoslavija mora biti uništena. Pričaš dakle, o memoarima Gleza von Horstenaua. Tako je, pomenut ćemo von Horstenaua u više navrata. Njegovim memoarima, dakle to nije onako general posle bitke, nego zaista u realnom vremenu svedoči da je Hitler njemu prilikom njegovog prvog odlaska i praktično izveštaje o tome kako izgleda situacija u nezavisnoj državi Hrvatskoj sa njegovim impresijama, tada još uvek pomalo i pozitivnim, vidjet ćemo kasnije šta se dešava. Njemu Hitler rekao, ja nisam ni hteo da razbijem Kraljevinu Jugoslaviju, to sam morao da učinim zbog Italijana. Tako da Italijani u ovom trenutku, u proleću 1941. godine, imaju jako veliki uticaj u kreiranju tih protektorata, marioneta i nezavisnih država. Nesporno je to što si rekao. Znači, Italijani imaju teritorijalne zahteve. Italijani imaju zahteve u smislu stvaranja nekih
kvazi nezavisnih, a u stvari i tekako zavisnih država na Jadranu i na tom delu Mediterana, koji bi oni kontrolisali. Oni čak sanjaju i o unutrašnjosti Balkana. Oni pominju Đerdap, oni su potpuno van svih realnosti šta je u Mussolinijoj glavi. Mi smo radili jednu epizodu o Dučeu. On smatra da on stvara ponovo rimsko carstvo. Ako je maštao o izlazu na Podunavlje. Podunavlje kao njegov dostižni cilj kome će prići. Kao istočna granica. Za razliku od njega, stvarno Hitlera ovaj prostor ne interesuje. On to si dobro rekao i kaže Glass von Horstenau, on kasnije čak i na jednom sastanku njega i Nedića, on kaže, ja nisam imao ideju uopšte da napadam Jugoslaviju. Mene to nije interesovalo. On je se našao pogođenim tim 27. martom i tad on odlučuje da ide tom silom. Naravno, Hitler je Hitler, to je, ali i znajući njega kao ličnost, kao razmišljanje, njegova strategija, njegova politika, njegova geopolitika jeste, njega Mediteran ne interesuje, njega ne interesuje ta severna Evropa, njega interesuje ta istok, Ukrajina i Rusija i to je njemu prvo u glavi. Na njega naravno interesuje Lebensraum, ali kada već govorimo o tim nekim planovima, ono što smo mi često učili u školi, da smo mi odložili invaziju na Sovjetski savez, to sigurno jeste bio jedan od faktora, ali ono što recimo nikada nije pomenuto, a što se nalazi u dokumentima, jeste da je Hitler, na primjer, imao je ideju da Španija i Portugalija, koje su dakle, na Pirinejskom poluostrvu, nije bio zadovoljan njihovim stavom o samom, dakle, Drugi svjetski rat je već duboko u toku nekih godina i po dana. I postavili su planovi, ne naravno rata sa Špancima i Portugalijom, ali jednim spuštanjem Nemaca na otlov, naravno u jeku bitke za Britaniju 1940. godine. I na proleće 1941. postojala ideja nekakvog praktično obuhvata Velike Britanije sa juga i zaista istorijski dokumenti, izvori nam govore da se od toga odustaje nakon, kako tamo piše, dešavanje na Balkanu u proleće 1941. A šta je to drugo nego, dakle, Kraljevina Jugoslavija i Grčka, koju Italijani nisu mogli sami da savladaju. Tako da, jeste napad na Sovjetski savez, jeste, nesporno je odložen. I on što ti kažeš, 18. april, kapitulacija, on gleda brže bolje da pomera trupe dalje na istok. On skoro ne zadržava nemačke trupe ovde. Vidjet ćemo kad krene ustanak, on će ih vraćati neke iz istoka, neke iz Francuske, ali trupe koje su ovde su pre svega od lokalnog tog stanovništva, pričat ćemo o Volksdeutscherima. Ima u Srbiji garnizona, naravno. I pričat ćemo o državama koje okružuju Jugoslaviju, koje su učestvovale u tom rasparčavanju. Ali rekli smo, Italijani svakako imaju teritorijalne zahteve, Nemci ne teritorijalne, ali kakve zahteve Nemci imaju? Njima je bitno da ide business as usual, da njima je bitna ekonomija, njima je bitan saobraćaj, njima je bitan transport i njima su bitni ti obojeni metali, rude koje itekako trebaju nemačkoj vojnoj mašineriji. Tako je, njih zanima Bor, Đerdap, Trepča, to je ono što je ključno. I kada budemo govorili o životu u okupiranoj Srbiji, u to proleće, kasno proleće 1941. godine, imamo sada više izaslanika ispred nacističke Nemačke za koje je svako zadužen za pojednu stvar. Dakle, ti imaš recimo Franza Neuhausena koga šalje direktno Göring, koji će biti isključivo zadužen za privredu Srbije, ali ne za nekakav veliki prosperitet i oporavak ratom razrušenih teritorija, već za maksimalnu eksploataciju, za pravljanje nekakve robovske radne snage, isisavanje svih mogućih resursa u korist Rajha, naravno, ako govorimo o Banatu ili o onome što je ostalo od Srbije, pod naravno nemačkom okupacionim upravom, jer Srbija nije nezavisna država, već je okupirana. Neuhausenov posao je bio iscrpljivati ekonomiju i privredu Srbije do granice gladi. Naravno,
Mi, hvala Bogu, živimo na teritorijama da je jako teško gladovati na ivici smrti, kao poput nekih drugih država. Ali tome je pisao naravno i naš profesor Milan Ristović, preporuka za njegovu knjigu. Dakle, o tome sad, ako govorimo o tom aspektu, šta je posao Nemaca pre svega u Banatu, dakle, ne da žito ide za Beograd, nego da ide gore na sever. Banat je zanimljiva teritorija. Znači, što se Banata tiče, mi imamo tamo, to je teritorija na koju polaže, ajde da kažem, pravo, koju žele u svojoj državi i Mađarska i Rumunija. Međutim, pošto Nemci su, kao i svi ostali, ali pre svega Nemci, išli na to da zavadi pa vladaj, išli na to da oni budu uvek neki arbitri, oni taj Banat nisu dali Rumunima, ali nisu dali ni Mađarima, iako su Mađari polagali pravo preko tog njihovog, barem istorijskog prava, da je ta oblast, kao što je i Bačka i Baranja, koja će pripasti Mađarskoj, Banat je isto bio deo Ugarskog kraljevstva do 1918. Međutim, tu je bio jedan činilac koji je značajan, koji je odlučio kome ide i šta se dešava sa Banatom, a to su ti nemačko stanovništvo koje živi. Vojvođanske Švabe, ili Dunavske Švabe, Volksdeutscheri. Znači, tu ima jedan ozbiljan broj od oko 100.000 Volksdeutschera, koji faktički će držati na nekom lokalnom i na srednjem nivou vlast i oni će se pitati o svemu u Banatu, ali naravno sve pod vrhovnom vojnom vlašću iz Beograda. Tako je. I sada dolazimo konačno do te podele i do ove mape koju si ti, kume, lepo instalirao i na kojoj ćemo pokazivati. Dakle, šta je ostalo od Srbije, od onoga što je bila Kraljevina Srbije do 1918. godine, ostala je teritorija praktično nekadašnjeg, reći ćemo, beogradskog pašaluka, sa najvećim gradovima Beograd, Niš, Kragujevac. Od severnog dela današnje Srbije, Banat nominalno ostaje deo okupirane Srbije, mada su Volksdeutscheri ti koji zapravo imaju faktičku vlast, iako je komesarijat taj koji bi trebalo da, kada govorimo o proleću 1941. da kontroliše teritoriju Banata. Bačka i Baranja, kao što ovde vidimo, dakle ne samo Bačka, kako se greškom kaže, već i Baranja, pripadaju Mađarskoj. Tu nemamo okupacionu upravu, dakle Baranja i Bačka se vraćaju u okrilje Mađarske, koja je Trianonom iz njihove perspektive bila potpuno opustošena. Ne vraćaju sve teritorije koje gube Trianonom, naravno, ali u ovom slučaju Baranja i Bačka postaju deo Mađarske države. I sada kada govorimo... Oni prvo imaju kratko vojnu upravu, međutim vrlo brzo ulaze i sa svojim činovnicima i sa svojom žandarmerijom i sa celim tim aparatom od školstva i tako dalje, da bi vrlo brzo do kraja godine čak i preko skupštine njihove u Budimpešti tu teritoriju pripojili Mađarskoj državi. Ono što treba reći sada kada govorimo o teritoriji današnje severne Srbije, to je da je danima neposredno nakon okupacije više od 3000 ljudi pobijeno u Bačkoj. Dakle, imamo pomen Novog Sada, Sente, Kisač. Dakle, tu svim mestima se sprovode represalije, pred svega nad srpskim stanovništvom i donekle nad jevrejskim stanovništvom, mada će u proleće 1941. Jevreji kao takvi biti koliko toliko pošteđeni na teritoriji Bačke u ovom trenutku u odnosu na druge krajeve gde praktično kreću odmazde i lov na ljude i zločini, ono što će se kasnije nazvati holokaustom. Dakle, Mađari normalno slavodobitno objavljuju povratak ovih teritorija. Dakle, kada mi sada ne pričamo o raciji u januaru 1942. koji ćemo imati svakako posebnu emisiju, pričamo o tome da je u periodu aprila i maja na 1000 ljudi tu pobijeno i na 10.000 ljudi je zatvoreno. Pre svega na meti su Jevreji i Srbi, ne samo Srbi komunisti, već bilo koji viđeniji Srbi koji se po nekim stvarima ističu u svojim sredinama, gde je trebalo slomiti kičmu tom otporu. I ja ću se uvek referisati kada govorimo o Bačkoj, naravno na fenomenalnu knjigu Đorđa Lebovića Semper idem,
jedan od mojih omiljenih, koji je tako lepo oslikao kako izgleda život u Bačkoj u periodu, u to nesrećno proleće 1941. godine. Što se Banata tiče... Knjiga opisuje život jevrejske porodice i jevrejskih porodica u mađarskoj okupacionoj toj zoni, ali i u NDH. On je kao mali bio u Zagrebu. Da, šira mu je ta porodica. Ono kako nastupaju Mađari 1941. u Bačkoj i u Baranji, to je, oni imaju tu nacionalnu notu prema Srbima i kasnije prema Jevrejima. Ali ono isto jedna politička, ali i ekonomska grupa koja je jako loše prošla među svim ovim okupacijama, pa i u Mađarskoj, a to su kolonisti. Srpski kolonisti posle 1918. To su ti potomci Solunaca, kako da ih nazovemo. Znači, na njih direktno ide mađarska vlast, kako u Bačkoj Baranji, tako i vidjet ćemo šiptarska vlast na teritoriji Kosova. Znači, oni idu ka tim kolonistima kao nekom ubačenom elementu, kao ljudima koji tu ne pripadaju, koji su tu, da kažem, nezasluženo došli na te teritorije. Tako da prvi koji napuštaju te teritorije su kolonisti posle 1918. Sad, ima jedna stvar koja je meni i dan danas neverovatna, ja ne mogu nju da poverujem, ali proverio sam, ona je istinita. Znači, za današnje mađarsko državljanstvo mogu da konkurišu i ljudi rođeni na teritoriji okupirane Bačke i Baranje od 1941. do 1945. To je meni prosto, ili 1944. kad su se Mađari odatle, to je meni prosto neverovatno. To po nijednom međunarodnom pravu to nije bila teritorija Mađarske, međutim oni ipak to smatraju istorijski delo Mađarske. Pa ne mogu ti kažem, pošto su moji, dakle, Đukići i deda i baba su iz tih krajeva, dakle iz Novog Sada, dakle to nema veze čak ni sa okupacijom. Moj deda je 18. godište. Ali jedna je stvar... Baba je 25. Dakle, ti imaš pravo kao njihov potomak na mađarsko državljanstvo pod uslovom da govoriš mađarski jezik. To je nesporno, ali ajde da kažem, ima logike ko je rođen 1916. i ko je rođen, ne znam, 1912. Ali 1943. u okupiranom delu Srbije pod mađarskom okupacijom i da ti imaš, to je onako malo zanimljiva tema. Da, dobro, vidi se da nemaš rodbinu iz tih krajeva, inače bi znao, recimo da pričam sa Piperskim ili kim god, ili nekim, dakle, našim prijateljima koji su iz tih krajeva. To je opšte poznata stvar i gomila ljudi je onako, čak i ja znam dosta njih koji su učili mađarski. Nije to sporno, ja samo pominjem tajming. Da, jasno. Razumem šta hoćeš da kažeš. Što se tiče Banata, pošto smo još uvijek na severu Srbije, u Banatu u početku nema toliko represalija. Recimo, zanimljiv je događaj, pošto ti sad govorio si o Aprilskom ratu, samo u Alibunaru, u Aprilskom ratu je pobijeno, odnosno ne pobijeno, nego je poginulo 40 Nemaca tokom borbi. Dakle, tu je samo u Alibunaru gine 40 Nemaca. Pričaš o vojsci koja nadire, znači, tokom Aprilskog rata. Tako je, pričamo o odmazdi kasnije, gde je zarobljeno, naravno, Banat je pao, ali nakon toga u Alibunaru je protivno svim pravilima vojnog ratovanja streljano više od 100 jugoslovenskih oficira i vojnika, kao vid odmazde. I to je bio jedan uvod u ono što sledi kada govorimo o delovima gde Srbi žive. Dakle, tu ja sam pokazao, tu nema nikakvih sada pravila ratovanja ili sličnih stvari. Dakle, ako ti pobiješ vojne zarobljenike, možeš misliti šta čeka civile koji će biti nepokorni ili koji će imati nesreću da se zadese na nekom mjestu. U naredbi za Aprilski rat nemačkoj vojsci izričito su isticani Srbi i Slovenci kao nepokorni element. Tako je. I to ćemo vidjeti, i Slovenija je jako loše prošla u ovoj podeli 1941. godine. Što se tiče ostatka današnje Srbije, pa i onoga što je bila Kraljevina Srbija, rekli smo,
Bugari uzimaju veliki deo, dakle Bugari uzimaju skoro celokupnu Vardarsku Makedoniju, osim zapadnog dela današnje Makedonije, koji ide velikoj Albaniji. Pre svega govorimo o Gostivaru, o Tetovu, o oblasti Prespanskih jezera. Dakle, taj prostor je pripojen takođe marionetskoj državi, Albaniji, koja je pod italijanskim protektoratom, italijanskom kontrolom, apsolutno. Znači, Bugari ne samo da pokušavaju da vrate onu njihovu zamišljenu San Stefansku, bugarsku i onu liniju Ohrid, Kriva Palanka, oni idu toliko daleko da oni, pa faktički celu današnju Severnu Makedoniju uzimaju, osim tog, ajde da ga nazovem albanskog dela od Struge, Tetova i tog Gostivara i to, znači Skoplje svakako ide njima. Cela južna Srbija, sve sa Podujevom, sve sa Pirot, Vranje. Evo, pokaži ljudima ako si već instalirao mapu Kume. Dakle, ovaj deo kontrolišu Bugari. Dakle, kreće se, imamo i Pirot i Vranje. Leskovac je tu zapravo između. I takođe Bugari uzimaju, evo, ovaj ovde deo, praktično u dolini reke Timok, gde uzimaju i taj prostor koji postaje deo njihove države. Pritom, izvini, samo dok smo kod Bugara, bugarska vojska nije učestvovala u napadu na Kraljevinu Jugoslaviju. Oni ulaze na ove teritorije tek posle 20. aprila 1941. Znači, njihova se teritorija koristi, ali njihova vojska ne učestvuje. Tako je. Pomenuo si ovaj deo iznad Zaječara, to je oblast sela Braćevac. To je jedino srpsko selo koje je ostalo u Bugarskoj do 1918. godine. To je sa druge strane Timoka i u taj deo Bugari ulaze kao oslobađanje njihovih, da kažem, izvorno istorijskih, pa čak i etničkih teritorija, iako naravno Bugari tu ni u jednom smislu nisu većina. I tu kreće ono o čemu mnogi ljudi znaju, a to je ta bugarizacija, to je taj, ajde da kažem, zločini prema stanovništvu, to je to uništavanje i nedozvoljavanje i srpskog jezika i sve što ide uz tu bugarsku vlast u tih godinama. Kada govorimo recimo o Makedoniji, tu je bitno pomenuti, što je bitno za našu emisiju, sada kada govorimo o nekakvom otporu Nemcima, dakle ovo se dešava sada u periodu pre napada na Sovjetski savez, dakle pre 22. juna, zato smo na proleću, gde je recimo Metodije Šatorov, koji je bio praktično vođa pokrajinskog komiteta komunističke partije, se nakon okupacije Jugoslavije, dakle komunisti današnje Severne Makedonije se zapravo donose odluku da se izdvoje i da se pripoje komunistima koji su u Bugarskoj. To jest on donosi odluku, on koji je na čelu pokrajinskog komiteta. Ali Centralni komitet i Komunistička partija Jugoslavije to nije priznala, on je smenjen. Posle 22. juna, posle 22. juna i napada na Sovjetski savez. Nije, mislim da karikiraš sa datumima. Sigurno. Znači, dakle, komunisti Jugoslavije nijednog trenutka nisu pozitivno gledali na podelu Jugoslavije i nijednog trenutka nisu priznali tu podelu Jugoslavije. Ja i ti smo pominjali taj Dresdenski kongres ili kako da ga nazovemo, on nema veze 1940. i on nema veze 1941. Znači, komunisti se zalažu za jedinstvenu Jugoslaviju i za proširenje te Jugoslavije, kao što su se i zalagali vladajuće klase prve Jugoslavije. Jeste, s tim što kažem ti, to je period od nekih 2,5 meseca, dakle između okupacije i napada na Sovjetski savez, ti u tom trenutku nemaš direktno, imaš recimo Josipa Broza koji piše za časopis Srp i Čekić maja 1941. godine, gde pominje sada nekakvu faktičku situaciju, hrvatske komuniste i tako dalje. Dakle, ono gde je Šatorovu pružen otpor, da mu je to negirano, što je posle aminovo, naravno, i Dimitrov, jeste tek posle napada na Sovjetski savez, Dimitrov koji je naravno čovjek na čelu Kominterne, dakle, tek nakon toga se praktično zauzima stav da Jugoslavija treba biti sačuvana
u nešto čak i većim granicama, ali kad se govori o većim granicama, to nije nekakvo osvajanja, ne znam, Segedin ili Turnu Severin ili Sofija, već Julijanski Alp i Trst. To je ono na šta jugoslovenski komunisti... Jeste, to se od prvog trenutka se gledalo na te Julijske Alpe i na taj deo Dalmacije. Ali opet kad pominješ Makedoniju, to je malo teritorija koja je fluidna, koja nije čisto za jednu, drugu ili treću stranu. Mi imamo, ja uvek pominjem onaj primjer 44. godine kad makedonski partizani neće da idu na Sremski front, nego hoće da idu na Solun. Znači, to nije baš tako jednostavno. Evo razloga da se napravi jedna epizoda i o tom delu. Kako o Makedoniji u svakom smislu treba napraviti ne jednu nego više, a pričat ćemo naravno i o Makedoniji i Drugom svjetskom ratu. Sada kada smo kod granica, samo sam to hteo da napomenem, pošto si to pominjao, dakle, Metodije Šatorov kao vođa komunista u Makedoniji, komunisti prilaze bugarskim komunistima nakon toga. Treba reći da granica te bugarske zone i te bugarske okupacione zone, ona nije čista, ona nije jednostavna i ona nije zacementirana. Uopšte granice nisu bile cementirane u tom periodu, ali posebno je bila ta nezgodna bugarska okupacija koja se širila da bi u nekom trenutku 42. i 43. godine bila okupirana skoro sa njihovom vojskom, posednuta skoro cela teritorija Šumadije, osim, ne znam, Mačve i tog dela Podrinja. Da, nismo ušli još u tu godinu, ali granice su određene. Ako recimo govorimo o Sloveniji ili Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini ili Sremu, tu je stvar jasna. Naravno, Srbija kao okupaciona... Čak i Srem nije odmah išao Hrvatskoj. On je posle neki mesec predat Hrvatskoj, naravno bez ovog starog sajmišta koje je ostalo u nemačkoj okupacionoj zoni. Ne, sajmište je... Znaš koji naziv sajmišta kao Judenlager Zemun? Tako je, dakle, on to pripada formalno nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali Nemci, poput drugih logora, snimali smo emisiju, uskoro ćemo je emitovati, nadam se, o logorima u Norveškoj, gde borave srpski internirci sa našim uvaženim kolegom, norveškim istoričarom Knutom Flojkom Turesenom, gde je naravno SS upravlja logorima, tako isto i ovde, SS upravlja sajmištem, SS upravlja dobrim delom Banjice, posebno kada govorimo o rešenju jevrejskog pitanja. Pa da ponovim, ja sam rekao Zemun, to jest Srem ide Hrvatskoj, ali je staro sajmište pod nemačkom kontrolom, ali de jure pripada, mislim, to je naravno skup zgrada, dakle, skup predratnog sajma. Ali kada pominješ sada Zemun, pošto smo mi naravno i ti i ja smo Zemunci, Zemun jeste pripadao nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali tu imamo jak nemački element u vidu 1/3 stanovnika pre rata koji su bili Nemci, koji su Volksdeutscheri, posebno u ovom gornjem delu Zemuna. Franstalu, tako je. Tako da nikada, recimo, postojale su nekakve ustaške postrojbe, ali nije bilo... domobrani su ti, recimo, koji se nalaze uglavnom u Zemunu. Domobrani kao regularna vojska te nezavisne države Hrvatske. Nju treba razlikovati od ustaša i ustaškog pokreta. Doći ćemo do NDH, ali hteo sam ti kažem, Nemci tu imaju, dakle, gde god je bio nekakav značajniji nemački element, čak i kada govorimo o Bačkoj, oni su bili ti koji su određivali šta i kako će da bude. Dakle, zna se ko je stariji brat i Mađarskoj, i Hrvatskoj, i Bugarskoj. To su, dakle, Nemci koji... Oni su imali neku ne eksteritorijalnost, ali neko državljanstvo. Svi ti Volksdeutscheri na teritoriji Jugoslavije. Što se tiče ostatka Srbije, dakle, kako izgleda život u Srbiji, tome i naša draga koleginica Jovana snimala nekoliko epizoda, dakle, o Srbiji u 41. 42. godine, snimala je i o ženama u okupiranoj Srbiji, također jednu lepu emisiju. Dakle, što se tiče same Srbije, Nemci nemaju tu nikakvu iluziju o uspostavljanju nekakve nezavisne države, institucije zasebnog pravnog sistema. Ubrzo nakon kraja aprilskog rata, dakle već 30. aprila, donosi se odluka da se napravi jedna
komesarska uprava, komesarijat, na čijem čelu će biti Milana Ćimović. Zašto Milana Ćimović? Posle aprilskog rata u Srbiju dolazi nekoliko viđenijih nemačkih, nećemo reći čak ni oficira, nego ljudi koji vode državu. Dakle, Reinhard Heydrich iz SS-a se nalazi u Beogradu. Tu je admiral von Canaris, koji je na čelu Abvera, koji je onako imao jedan komentar. Vojna kontraobaveštena služba. Tako je, koji smo pominjali u emisiji o Dušanu Dušku Popovu, isto preporuka i za to, koji je sam recimo rekao, kada je video kako izgleda grad, a ja preporučujem svima ko to nije video snimke ulaska Nemaca u Beograd, kao što će se referisati kasnije na snimke ulaska Nemaca u Zagreb. Dakle, kako izgleda Beograd i kako je raspoloženje ljudi prema Nemcima i kako doživljavaju tu okupaciju. To kažem namjerno zbog nekih silnih komentara, čak i kod nas na podcastu, u tome da je, ne znam, jevrejsko pitanje prvo rešeno u Srbiji od svih država. Mislim da su smešne priče. Zar nije u Karlovcu? I smešni komentari, zato što, ne govorim faktički da je rešeno. To su smešni komentari pre svega zato što je Srbija okupirana država, devastirana, gde od 19. maja tog kobnog i naredbe Maksimilijana von Weichsa, dakle to je maj, a vidjet ćemo i zašto je bio maj, pomenut ćemo šta se dešavalo krajem aprila i tokom maja, gde je čuvena naredba da se za jednog nemačkog poginulog vojnika strelja 100 Srba. Dakle, to je slučaj bez presedana, naredba iz maja 1941. godine. Inače, Maksimilijan von Weichs, on će čovjek koji mislim da je umro neke 54. 55. godine, dakle on je komandao armijskom grupom Jugoistok, dakle tu je i Grčka, tu je Albanija, tu je Jugoslavija. Nije na kraju, ja mislim, ni osuđen, nešto je on bio je neki proces, na kraju je zbog zdravstvenih problema, nije ni bio u zatvoru, dakle umire kao slobodan čovjek 54. 55. godine. U svakom slučaju, ta naredba jeste posledica i uopšte ideja komesarijata. Ja sam pomenuo Heydricha. Zašto Milana Ćimović? Milana Ćimović je bio ministar unutrašnjih poslova u posljednjoj vladi Milana Stojadinovića. Imamo naravno emisiju Milanu Stojadinoviću koju preporučujem, koja pada februara 1939. godine. Tako da je Heydrich upoznao Milana Ćimovića pre rata. Dolaskom Nemaca Milana Ćimović se javlja kao neko ko bi bio pogodan ne da upravlja Srbijom kao državom, već praktično da bude nekakav produžena ruka nemačke vojne uprave koji će pokušati da organizuje život u toj državi. Dakle, 30. aprila Milana Ćimović postaje praktično komesar, ujedno i ministar unutrašnjih poslova, odnosno to je komesarijat, nije ministar, nego ima resor unutrašnjih poslova. Ne postoje spoljni poslovi, ne postoji vojska i odbrana, dakle Srbija je okupirana država, nema spoljnih poslova, nema vojske, nema odbrane, postoje unutrašnji poslovi i naravno tu sada različiti poverenici za saobraćaj, za financije, tu i Velibor Jonić, o kome ćemo pričati u narednim epizodama kada se budemo dotakli Drugog svjetskog rata. Prosveta informacije. Ali to su, dakle, ljudi pre svega od nemačkog poverenja. Neki su bili članovi Jugoslovenske radikalne zajednice, poput Ćimovića, neki su članovi Zbora, ali ne od velikog ugleda u narodu, dakle, ne ljudi od neke velike reputacije koji su imali nekakav dignitet i koji su imali ime i zvanje i status koji bi omogućio da mogu da utiču na Srbe koji žive u tom ostatku onoga što je nekada bila njihova država, koja se sada prostire, to nismo rekli, dakle, pomenuli smo Banat, ali od Beograda pa na jug sve do Kopaonika. Dakle, Srbi zadržavaju ono što bi danas bio severni deo naše južne pokrajine, dakle Kosovo i Metohije. Dakle, Trepča ostaje u okupiranom delu Srbije pod, naravno, šapom Nemaca, baš upravo zbog ovih ekonomskih pitanja o kojima smo pričali, koja su Hitleru zaista jako važna. A s druge strane, na jugozapadu, to je isto jedan podatak, ja sam morao dobro da ga proverim, granica prema toj albanskoj, to jest prema toj italijanskoj Crnogori je na Zlatiboru. Znači, mnogo
mnogo dublje u Srbiju nego što je današnja granica između Crne Gore i Srbije. Pokaži ljudima da vide. Dakle, praktično Golija, Zlatibor i Golija su granice bukvalno između... Zlatibor, Ivanjica, Arilje, to je granica između italijanske Crne Gore i Srbije pod vojnom upravom. Tako je, ali da se držimo još na Srbiji, o tome kako funkcioniše taj režim. Praktično, organizovanog otpora još uvek nema. Rekli smo da je država, Beograd je naravno sam po sebi devastiran, ali postoje nekakvi znaci. I sad kad govorimo o ustanku kao takom i ono što su mi u školi... Znači mi pre ustanka da kažemo, mi imamo nekoliko stotina hiljada oficira i vojnika koji su sve vreme rata proveli u nemačkom zarobljeništvu. Većina u Nemačkoj i Austriji, a ti si rekao bilo ih je i po Norveškoj. Tako je, bilo je negde, ne samo oficira, dakle to sad u Norveškoj, norveški logori, mislim, ljudi će pogledati emisiju, ali to nisu logori za ratne zarobljenike. To su logori smrti, gde u pojedinim logorima poput Basefjorda smrtnost bila veća nego u Auschwitzu, dakle preko 80%. To idu srpski komunisti, četnici koji su pohapšeni do 41. 42. godine i nesrećnici koji su transportovani iz Jasenovca, odrasli muškarci koji su bili radno sposobni, ostavivši svoje familije i porodice pre svega u logoru smrti u Jasenovcu, ali i u drugim delovima. Dakle, oni se transportuju tamo. Ali da što tiče ratnih zarobljenika, njih je, kako si rekao, preko 100.000. Neki se vraćaju. 350.000. Da, govorim sada o srpskim zarobljenicima. Zašto? Zato što svi oni koji su praktično bili Hrvati ili Slovenci ili makar upitani pa se tako deklarisali, se vraćaju nećemo reći svoje države, pošto Slovenija ne postoji kao država, vidjet ćemo, već su vraćeni i pušteni praktično. Tu uključujemo naravno i muslimansko stanovništvo iz Bosne i Hercegovine. Gledamo ovu kartu, samo bi se vratio na tu bugarsku okupacionu zonu. Ona čak ide toliko daleko da uzima jedan deo Kosova, recimo Kačanik je u bugarskoj okupacijnoj zoni. To samo pokazuje koliko je ona isto išla duboko, mnogo dublje nego što su granice te San Stefanske, bugarske, koju su oni tada itekako sanjali. Kako da ne. Ali kada govorimo sada o samoj Srbiji, pomenuo sam da zašto postoje te represalije i zašto maj 41. godine, zato što recimo nekoliko dana nakon rata imaš naravno gomilu vojnika, oficira koji se nisu predali. Pa je tako, recimo, prva nemačka žrtva koja je pala, jedan nemački oficir u jednom selu Donji Dobrić, na padinama Cera. To je bilo 22. aprila. Dakle, jugoslovenski kraljevski vojnici koji se nisu predali su napali nemačku jedinicu, gine nemački oficir, a Nemci organizuju represalije i praktično spaljuju čitavo selo. To nije jedini, naravno, slučaj. Imamo, recimo, 1. maja okršaje između Nemaca i vojnika u Požegi. Imamo, dakle, na Javoru takođe jedan sukob tokom maja. Imamo sukob Ljiljaci, to je selo na putu između Kragovca i Gornjeg Milanovca, da je takođe napadnut jedan nemački konvoj. Dakle, ti već tada imaš izvesne vrste oružanog otpora. A kada budemo pričali o NDH, ja ću namerno da se osvrnem na Đurđevdanski ustanak, opet slabo pomenut u našoj historiografiji i obrađen, a da ne govorimo sada o nekakvoj, ne znam, priča u školi, o nekakvom Đurđevdanskom ustanku protiv Ustaša i protiv Nemaca koji organizuju Srbi u Sanskom mostu 6. maja 1941. godine kao vid otpora, tada već zločinima koje masovno počinju da rade, počinju da čine vlasti nezavisne države Hrvatske prema Srbima. Ali pričat ćemo o Đurđevdanskom ustanku. Hoćeš pre NDH da prođemo ovaj južni i centralni deo? Znači... Hoću, samo sam hteo da završimo sa Srbijom, pa ćemo onda preći dalje. Dakle, što tiče života u Srbiji, Nemci praktično u prva ta 2,5 meseca svoje okupacije uspostavljaju taj sistem komesarski, sa svojom vojnom upravom, sa svojim ekonomskim izaslanicima. Ribetrop takođe ima svog izaslanika koji se nalazi u Srbiji.
I njegov posao je zapravo da izveštava samog Ribbentropa, kao što Neuhausen izveštava Geringa, i oni imaju svoje agende i imaju, dakle, Srbija je apsolutno okupirana u tom smislu. Taj period aprila, maja i juna, praktično imaš oficire koji se nisu predali. Naravno, najpoznatiji je Dragoljub Mihajlović, pukovnik koji se nalazio, koga je kraj rata zatekao u okolini Doboja, koji još 15. aprila donosi proklamaciju da ne priznaje nikakvu kapitulaciju, kao što kapitulacija formalno nikada nije naravno ni potpisana, to je tvrdila i dakle vlada u Londonu, koji praktično iz Doboja prelazi Drinu i 11. maja se nalazi na Ravnoj gori, dakle na planini u zapadnoj Srbiji, odakle počinje proglašenje oružanog otpora Nemcima. Što se komunista tiče, mislim da je bilo očigledno, kako su to i oni sami pričali i kasnije u svedočanstvima, dakle, raspoloženje niže komunističkog članstva je apsolutno protiv nemačke okupacije. Postoji jedan antinemački sentiment i sa njihove strane, ali u toku maja ne postoji još uvijek nikakav vid organizovanog otpora. Oni, kako se to priča, vršene su pripreme, devojke imaju nekakve vežbe za sanitet, kako se za ratne dejstva. Međutim, ne postoji nikakav oružani otpor sa kao te što strane. Nigde ne postoji ni u drugim delovima i sa drugim, da kažem... Ja sam pričao To je sve raštrkano, to je sve bez neke naravno, centralne komande, bez nekog dogovora, bez naravno. nekog plana, tako da niko nije krenuo u ustanak, osim onda kad se krenulo u ustanak. Zna se kad u Srbiji i zna se kad u Crnoj Gori. Ne zna se kada, ali pričat ćemo o tome. ali ne u ovoj epizodi. Ne u ovoj epizodi. Hoćemo. Tako je. Mislim, zna se kada u smislu leta 41. ozbiljnog organizovanog ustanka kada učestvuje nekoliko desetina pa i stotina hiljada ljudi. Ali kada govorimo sada o otporu, o borbi protiv Nemaca, prvim nemačkim žrtvama, to je kraj aprila i to je maj 41. godine u Srbiji i to je 6. maj 41. godine kada u selu Kijevo, u srpskom delu tog sela i u Sanskom mostu kreće oružani otpor protiv prvo Ustaša, a onda ustaški praktično zapovednik u Sanskom mostu šalje dopis, govorim sad o istorijskim izvorima, Nemcima, gde kažu da su se četnici digli na Ustaša i da treba Nemci da pošalju svoje vojnike, što oni i čine i onda guše taj ustanak, ali doći ćemo do toga. U svakom slučaju, Milana Ćimović nema nikakav veći uticaj. Ono na čemu on radi jeste obnova te komunističke kartoteke koja je uništena. Dakle, prilikom povlačenja spaljuju se arhive, dakle spaljene su i arhive koje su odnosile na viđenije komuniste koji su među prvima, naravno, meta nemačkih okupacionih vlasti. Dakle, pronaći komuniste, pohapsiti, dakle, u njima, dakle, da nema sad zabune, dakle, lov na komuniste počinje još od aprila, dakle, od ulaska u Beograd, lov na komuniste i druge koji ne samo u Beogradu, nego i tekako i u Zagrebu. Ko da ne, pričat ćemo o tome, ali govorim sada i još uvijek smo u Srbiji, dakle, u okupacionoj upravi do juna 1941. godine. Dakle, posao Milana Ćimovića jeste obnavljanje tih kartoteka. Zašto? Dakle, on je čovjek bio ministar unutrašnjih poslova, imao je kontakte i pokušava da pravi mrežu, pre svega uz pomoć Dragog Jovanovića, o kome ćemo također, kada govorimo o specijalnoj policiji, sigurno zasebna tema i zasebna emisija. Sada samo da pomenemo da se, dakle, Dragi Jovanović i Milana Ćimović u proleće i kasnije tokom leta 1941. njihovo glavno zaduženje je zapravo to. Pronaći, obnoviti arhivu, uperiti prstom na one koji su potencijalni protivnici nemačkih okupacionih vlasti, kako komunista, tako i drugih nacionalnih snaga koje bi dile bilo kakav oružani otpor. Pominjali smo im, sad kako vi duže snimamo, kume, možemo i da se referišemo, pominjali smo i Mustafu Golubića, imali smo odnosno epizodu o Mustafi Golubiću, dakle jedna od prvih žrtava koje pada nakon hapšenja jeste upravo Mustafa Golubić, koji je uhapšen i koji je ubijen u Beogradu baš u ovo vreme koje zahvata ova emisija. Tako da, ono što je također obeležilo to nesrećno proleće, kalendarsko proleće 1941. godine u Srbiji, jeste i čuveni 5. jun 1941. godine i eksplozija u Smederevu.
Nikada nije razjašnjeno zbog čega je došlo te strahovite eksplozije koje je odnela, procenjuje se, do 2000 ljudi. Praktično je centar grada bio potpuno porušen. Dolazi do eksplozije kompozicija koje su stajale na pruzi, odmah u Tvrđavu, dakle ko je nekada bio u Smederevu mogao da vidi praktično na ulazu u Tvrđavu suprotno dunavske strane, dan danas stoje oštećene kule od siline te eksplozije, gde je praktično čitav centar grada bio srušen i rekli smo na hiljade i hiljade ljudi povređeno, do 2000 ljudi poginulo. U nemačkim izvorima, kada govorimo sada o 5. junu i Smederevskoj eksploziji, ne navodi se bilo kakva mogućnost sabotaže, već neadekvatno držanje, to govorimo sada o municiji, o naoružanju, pre svega Kraljevine Jugoslavije, koja se tu skladištila u tim vagonima, trebalo da bude transportovana. Da li je neko bacio pikavac od nemačkih vojnika, šta se desilo? Ili je bila sabotaža, ali zanimljivo, niko nikad nije rekao mi smo to uradili. Isto niko nikada nije rekao, što je razumio sve i da je neko to uradio. Naravno, više publicistika nego historiografije pominjala u tom kontekstu Mustafu Golubića, koji naravno nije živ da svedoči o tome, ali sve i da je bila neka sabotaža, u šta sumnjam, zato što ovo je još uvek period pre napada na Sovjetski savez. Niko sigurno ne bi preuzeo zasluge za 1500 ili 2000 mrtvih Smederevaca i toliko unesrećenih, ranjenih. Među tim mrtvima bili su naravno i sin i unuka budućeg predsjednika vlade okupirane Srbije Milana Nedića, o kojem ćemo govoriti od nekog narednih epizoda, ali kada govorimo o Smederevskoj eksploziji, jako bitan trenutak jeste i za Nedićev život i za njegove kasnije odluke ta činjenica, kao što je bitno i za kasniji rat, da ta eksplozija praktično iznosi još jednog čoveka, uzdiže ga zapravo, to je advokat, bivši kaplar od 1300 kaplara Dimitrije Ljotić, koga će Nemci praktično angažovati na uspostavljanju reda i koji će, naravno, Dimitrij Ljotić ima svoju političku stranku koja je neslavno prolazila na izborima u Kraljevini Jugoslaviji, uzimala 1% krajem 30. godina, ali u ovom trenutku, dakle, on postaje čovek koga Nemci, koji je viđen u očima Nemaca, koji treba da uspostavi red u razrušenom Smederevu. A što bi rekli, da se sad malo vratimo, ali to je taj period zbilja, zašto Nedić uopšte nije otišao u zarobljeništvo? Jel misliš da su oni ipak imali neki odnos Nemci prema njemu, da ga nisu poslali? Gde su većinu tih generala i poslali? Pričat ćemo sada o Nediću od ovoj emisiji. Prvo, činjenica da se Nedić uopšte nije dobro pokazao. Dakle, on komanduje armijom koja se nalazi na strani gde su Bugarska i Makedonija. Nije tu viđen zaista neki veći otpor. Nesumnjivo je da je sam Nedić nije, za razliku od, recimo, ne znam, Dragoljuba Mihajlovića, nije imao nekakve javne istupe, nije bio jako od njega taj antinemački sentiment. I čovjek je naravno i heroj Prvog svjetskog rata i kao takav je bio viđen, ali to kada govorimo o Nediću i vladi Narodnog spasa, to je kraj avgusta, to je 29. avgust 1941. godine, zato se ne bih se puno zadržavao na njega, jer podrobno ćemo ga objasniti. Njega sam pomenuo u kontekstu ove Smederevske eksplozije, kao i Mustafu Golubića, kao i Dimitrija Ljotića, o svima njima, Golubiću već imamo emisiju, a Ljotiću i Nediću svakako zasebne epizode. Hoćeš još nešto o vojno-okupacionoj oblasti Srbija ili da idemo na Veliku Albaniju? Ja bih radio zaista posebnu temu tretiranja Srbije tokom 45-44 godine sa te ekonomske strane, sa egzaktnim podacima i to ćemo sigurno obraditi. Dakle, ovo je samo bio primjer. Kao što ti rekao, to je fluidna teritorija u smislu vojnika koji tu operišu i koji se nalaze. Mi još uvek nemamo formiranje Srpske državne straže, Srpskog drugoljačkog korpusa. Dakle, to će tek kasnije uslediti. U ovom trenutku Nemci su ti koji... Kako se događaji odvijaju i ono što je neki nonsens i ono što je neka neverovatna stvar je, čak i mladi istoričari su utvrdili to, ono što je Nemcima bilo ključno, a to je da ta ekonomija radi, da to izvlačenje ruda radi, da taj transport ide ka Nemačkoj. Oni to nisu uspeli u ovom rasparčavanju, u ovom razdrobljavanju Jugoslavije. A to je njima bilo, rekli smo,
ključno. Tako da i oni su u nekim trenucima videli da to što su uradili da nije u smislu da li je, pošto su bile ideje da ostane okupacija cele države bez ovakve podele. Da li bi to funkcionisalo po njih i ekonomski drugačije nego što je ovako išlo? Ne bih rekao da oni nisu uspeli, dakle, samo na primjeru Srbije, kad govorimo o Srbiji, to su tone i tone ruda, ali žitarica. Proizvodnja nikad nije stizala predratni nivo. Kakva proizvodnja? Pa oni uopšte nemaju nameru da prave nekakvu industrijsku proizvodnju, bilo čega. Znači, mislio sam za njih. Za njih, naravno, ali to su pre svega govorimo o sirovinama, o transportu sirovina i iscrpljivanju države u tom smislu. Nikakva proizvodnja ili poboljšanje proizvodnje ili slično. Ne, nisam ni kako sumnjao. Idemo na zapad sada kumu? U stvari hoćeš da ostanemo na Moramo Albaniju, znači Ajde. Albanija kao protektorat, kao jedna klijentska država fašističke Italije, ona zauzima predele današnje zapadne severne Makedonije. To je više manje to albansko govorno područje i dan danas, i teritorija Kosova i teritorija Metohije. Naravno, bez Trepče, bez Kopaonika, bez tog severa. I tu je isto Albanija dobila ne samo taj deo Kosova i Metohije, nego je dobila i teritorije Crne Gore. To je opet taj deo oko Skadarskog jezera, Tuzi, gde je ova nudistička plaža, Bože? Ada Bojana, Ulcinj, je li tako? Taj deo opet govorno područje albansko. Tako da klasična jedna klijentska država, klasična jedna država koja je napravljena samo da bi bila na usluzi Italijanima. Naravno, sa velikim zločinima prema srpskom stanovništvu, sa velikim posebno, rekli smo i u Bačkoj i u Baranji, ali i na Kosovu, prema tim kolonistima iz 918. godine. Ja bih rekao pre svega prema Srbima. Zašto se pominju toliko kolonisti? Zato što u vreme kralja Aleksandra i kasnije, dakle, u periodu 34. 41. godina, imamo intenzivno naseljavanje srpskog naroda na teritoriju Kosova i posebno Metohije. I kada pratiš ili pratite, a možete sad pogledate sami, ako nam ne verujete na reč, dakle, rast procenta srpskog stanovništva kako idu popisi u vreme kraljevine se eksponencijalno uvećava. Posljednji popis je 31. godina, pretpostavka je negde oko 1941. godine izbijanja rata da je blizu 40% Srba živelo na teritoriji Kosova i Metohije. Od onih inicijalnih manje od 15% koliko je to bilo posle Prvog svjetskog rata. Dakle, pričamo o ljudima koji dobijaju svoju zemlju, o bivšim ratnim veteranima, koji se njihove naravno porodice koje se uvećavaju, i to se znatno uvećavaju, i tu postoje egzaktni podaci. Dakle, oni su meta, naravno, albanskih kačaka i ostalih. Šta je tu sada stvar? Dakle, Italija je tu igrala, kao što je u samom osnivanju albanske države, Austro-Ugarska igrala veliku ulogu, pomalo je Italija. Italija ima već još od kraja 30. i posle 40-41. godine izuzetnu ulogu u Albaniji i njihovom okretanju protiv srpskog stanovništva, gde su tu one begovske porodice, njihove prednjačile, i njihovi obrazovani pripadnici koji su često odlazili u Italiju, dakle, instruisani, tako da... I to je patrijarhalno društvo, tu se sluša reč starijeg, tu se sluša reč oca, tu se sluša reč vođe klana i tih aga begova koji itekako postoje, iako je njihovo vreme prošlo. Tako je, tako da su nesrećni kolonisti nakon nekoliko stotina i kasnije hiljada pobijenih, ali kada govorimo o periodu, još uvijek ne govorimo o hiljadama, kada pričamo o aprilu i maju, praktično prinuđeni da napuste Metohiju i svi oni, i Kosovo. I ovi iz Bačke, i ovi iz Kosova i Metohije, i ovi iz Bugarske, delimično okupacione zone, svi oni idu u Srbiju centralnu. Tako je, oni vide, znači, to je ta spas u Srbiji. Srbija koja nije čak ni predkumanovska. Ona je manja od predkumanovske Srbije. Ona nema 4 ova okruga koje smo dobili 1878. Taj Vranjski, Toplički, Pirotski.
Tako je, osim Niša. Niški, naravno. Osim Niša, ali Srbija je utočište ne samo za Srbe sa Kosova i Metohije ili Makedonije ili dela Bugarske ili ne znam, već pre svega sa teritorije nezavisne države Hrvatske, ali o tome ćemo naravno pričati u nekoj sledećih emisija. Sada kada govorimo o tim režimima u proleće 41. godine i sudbini tih kolonista, meni je u ovom trenutku bitno da napomenem da tim kolonistima koji su prvo ugnjetavani, ponižavani, mučeni, kasnije proterani, jedna od prvih stvari 45. godine biće da im se zabrani povratak na teritoriju Kosova i Metohije. Dakle, to je ono što je bila odluka i kolonisti se neće vratiti srpski kolonisti na Kosovo i Metohiju posle toga. I naravno posle toga je pa do danas poznata priča. Sad što se tiče Crne Gore, možeš kume da nas uputiš tome kako izgleda uopšte Crna Gora, kakve su bile ideje, šta su Italijani, pošto Italijani drže, dakle sad kad govorimo o mapi koju si ti instalirao, vidim da ne upotrebljavaš, ovde imamo jednu liniju da ne buni ljude, to nije nikakva granica, dakle ovo nije nikakva granica nekih novih država, već praktično podela interesnih zona između Italijana i Nemaca. Što se tiče Crne Gore, mi tu imamo pre svega rodbinske veze između italijanske kraljevske porodice i bivše crnogorske kraljevske porodice. Jel tako? Kraljica Italije je ćerka poslednjeg kralja Crne Gore, Nikole. Naravno. I s druge strane, Italija, ne mogu da kažem baštini, ali oslanja se na taj kadar ljudi koji su bili uz dinastiju Petrovića i koji su negativno gledali na pripajanje ili na, kako da nazovem, na ujedinjenje sa Srbijom. Ujedinjenje sa Srbijom 918. godine. I zato Italija, pored toga što naravno direktno pripaja svojoj državi Boka Kotorski zaliv, ona teritoriju Crne Gore gleda kao neku polu nezavisnu, ali opet vazalnu njoj državu i ona i tu ulazi u nekom blažem režimu. Ona pokušava da utiče na te ljude koji smatra da će da lako da to vlada bez neke velike vojne i sile i bez neke represije. I prvi ti meseci do tog čuvenog 13. julskog ustanka idu ka tome da ona formira jednu vlast koja će biti u prijateljskim odnosima sa Rimom. Međutim, vidjet ćemo to će sve da se sruši kao kula od karata pre samog proglašenja te. Oni su tražili nekog od potomaka tog kralja Nikole, on je odbio. Mirko Petrović. Mirko Petrović je odbio krunu. Sin kralja Nikole. I onda su tražili neku od pobočnih grana rimske, to jest italijanske kraljevske porodice, međutim neki su odbijali, na kraju je, ako ne mogu da setim koji je pristao, međutim jednostavno to nikad nije sprovedeno u delo. Da, Italijani su u početku, naravno, nikada, opet kao i Nemci u Srbiji, nisu predali nekakve naznake državnosti tim ljudima, ali oni su pokušali da te neke stare ideje crnogorske posebnosti i nezavisnosti ožive na tom prostoru. Međutim, u samoj Crnoj Gori zaista, sada to nije nepreterivanje, ne postoji nekakva grupacija koja bi mogla suštinski, koja je imala većinsku podršku ljudi. Pre svega Crna Gora je jedno robusno istorijsko područje gde je uvek bio jak otpor prema nekome ko bi sa strane pokušao da osvoji tu državu. I evidentno jak otpor u Crnoj Gori, bilo da su u pitanju nacionalne snage, bilo da su u pitanju levičari, odnosno komunisti koji su izuzetno jaki, dakle partijska struktura u Crnoj Gori je možda najjača u čitavoj državi. I kada govorimo o ustanku koji će uslediti 13. jula, koji će brojati preko 30.000 ljudi tog dana koji se dižu na oružje, dakle i komunista i nacionalnih snaga, da li je Bajo Stanišić, da li je bilo ko od komunističkih, naravno, lidera na tom prostoru, dakle proporcionalno to je
najveći ustanak, kako gledaš, u odnosu na broj stanovnika. Tako da šta nam to pokazuje? U drugom ratu. U drugom ratu, tako je. Šta nam to pokazuje? Da nije postojalo uporište, dakle, tih italijanskih okupacionih vlasti, tih marioneta, oličene u Jovi Popoviću. I Sekuli Drljeviću. Sekula Drljević, u početku, dakle, Sekula Drljević se čak i ne pojavljaju toliko, Jovo Popović je taj koji je predstavnik tih starih, da kažemo, pripadnika... Bijelaša. Ne bijelaši, bijelaši su obrnuto, suprotno, zelenaši i bijelaši. Tako je. U Jovi Popoviću, gde oni nisu uspostavili, dakle, Italija opet ima neki guvernadurski princip, imaju svog guvernera koji se tu nalazi, oni nisu uspeli da praktično naprave ono što su zaista želeli, to je da imaju jednu jaku marionetsku državu poput nezavisne države Hrvatske. Dakle, to u Crnoj Gori prosto nije moglo da prođe i otpor toj ideji je evidentno bio jak i otpor ošto italijanskoj okupaciji od samih početaka, mada nemamo u tom smislu nekakve oružane velike napade i prepade, sve do 22. juna, kada kreću pripreme, naravno, kada govorimo pre svega o komunistima, ali i onima koji će se pridružiti po nekoj inerciji, dakle u početku, kada govorimo, ti si pomenuo 13. jul, nećemo sada o tome, imat ćemo posebnu epizodu, ali zajedno u tom ustanku učestvuju i ove nacionalne, i ove komunističke snage, gde su praktično u jednom delu, u jednom danu, velike teritorije bile i oslobođene. Možemo pričati, završimo sa Petrodanskom zapravo skupštinom. Šta je Petrodanska skupština? Tu, dakle, sada stupa na scenu Sekula Drljević, kao opet bivši i oficir i političar, koji za sebe govorio da je Srbin. Dakle, ono što je paradoksalno, tu nemamo pomenu nekoj zasebnoj crnogorskoj naciji, nego pre svega od zasebnoj državnosti i odvojenosti u odnosu na samu Srbiju, gde se proglašava, naravno, sada ta uprava, međutim, već narednog dana kreće haos, imaš sada izveštaje ljudi koji su apsolutno u neverici posmatraju šta se dešava. Tako da... Bukvalno tri najveća grada su ostala pod italijanskim garnizonima, ovo ostalo je sve oslobođeno i posle toga nema više nikakvog govora o nekoj crnogorskoj državnosti, ostaje klasična italijanska okupacija koja nije tako da kažem zla, ona nije toliko čvrsta kao Nemačka. Nekad se Italijanima malo daje veće zasluge, da ne kažem kredit, nego što bi trebalo da ga imaju. Ne može se porediti sa nemačkom okupacijom ili sa, ne znam, NDH, ali bilo je represalije, bilo je obešenih, bilo je streljanih. Kako da ne? Ali i u svakom slučaju Italijani imaju jedan pokušaj zavadi pa vladaj, jedni protiv drugih, oni protiv ustaša, četnici protiv partizana. Oni su, da kažem, u tome imali veću ulogu nego ovaj klasični tvrdi okupatorski režim. Pa to je čitav jedan galimatijas. Ne samo da Italijani imaju, sami Nemci, recimo, kada govorimo o njihovim saveznicima, dakle, njihovi saveznici su na ovom tlu su, naravno, Italijani koji drže dobar deo Dalmacije, i naravno Hrvati, odnosno nezavisna država Hrvatske. I među njima itekako ima surevnjivosti između Nemaca i Italijana. I među Nemaca i Italijana, da, ali recimo kada govorimo o surevnjivosti između Hrvata i Italijana je ogromna netrpeljivost. Praktično Hrvati, posebno u Dalmaciji, svesni su, dakle, činjenice da Italijani imaju vrlo visoke i velike ambicije prema njihovoj teritoriji koju oni kontrolišu. I u osnovu o tome svedoči i general Horstenau u izveštaju Hitleru. On sam, recimo, kaže Hitleru, Italijani i Hrvati se mrze. S druge strane imaš i Mađare i njihov sad neki utice. To nismo napomenuli. Mađari su pored Baranje i Bačke dobili i Međimurje. Dakle, Međimurje, da kažem, u sadašnjoj Hrvatskoj u Hrvatskoj i delu Slovenije. U današnjoj Sloveniji. Evo, znači, ovaj tank to pokazuje. Isto teritorije koje su nekad bile deo Mađarskog kraljevstva, koje su do 1918. bilo deo Austro-Ugarske. Tako da ti odnosi Mađara, Hrvata, Italijana, Nemci tu ne igre sad ulogu nekakvog medijatora i pacifiste, već njima pomalo i odgovara da se oni međusobno oglože, da bi samim tim njihov utice bio još izraženiji. U svakom slučaju, kako i sam kaže Horstenau, Hitler mu je rekao odlično što je tako. Dakle, nije rekao, ja nervira me što se moji saveznici svađaju. Horstenau je rekao, Hrvati su sumnjičavi prema Mađarima, a mrze Italijane. Tako je. A Hitler je rekao na to
odlično. Tako i treba da bude. Tako i treba da bude, jeste. Zato što se, sad dolazimo i do najmonstruoznije tvorevine, zato što nezavisna država Hrvatska zapravo nastaje pod istovremenim uticajem i Nemačke, nacističke Nemačke, i fašističke Italije, gde su i jedna i druga struja jake, a opet tu imaš dodatni pomalo uticaj Mađara, pa čak i onih bugarskih terorističkih FMRO-ovskih oličenih u vidu Vanča Mihajlova, koji će biti siva eminencija u Zagrebu tokom čitavog rata i glavni savjetnik poglavnika Ante Pavelića. Nezavisna država Hrvatska je formirana praktično u jeku aprilskog rata 10. aprila 1941. godine. Dakle, sama ta činjenica je dovoljan signal da vidiš kako uopšte mogao da izgleda otpor Kraljevine Jugoslavije i nakon toga imamo čuvenu epizodu kada ti spomenu na početku potpredsjednika vlade Vlatka Mačeka koji napušta vladu, vraća se u Zagreb. Njemu je prvo nuđena vlast u Hrvatskoj. Tako je, njemu je čak... Nemci su od njega tražili da on formira tu vlast, da on bude vođa. Međutim, on je odbio. On je onako gledao da igra i na jednu i na drugu stranu. On ima svog potpredsjednika u Londonu. On je bio deo kraljevske vlade do zadnjeg trenutka. Ali s druge strane, on u svom proglasu 10. aprila hrvatskom narodu traži da oni tu vlast podrže, novu ustašku vlast, i njegovi faktički odredi koji nisu nimalo bezazleni, oni imaju naoružanje, oni drže lokalnu vlast u celoj Banovini Hrvatskoj, oni su faktički prešli pod ruku nezavisne države Hrvatske. Tako je, pričali smo o tome i u epizodi o Milanu Stojadinoviću i kasnije knezu Pavlu, gde smo i ti ja i Tavarić Drljača učestvovali. On ima čak i gradske jedinice, oni imaju sopstvene uniforme, imaju sopstveno naoružanje, oni marširaju pred knezom Pavlom, dakle da bi prosto i Mačekom. Maček, to je od Mačekovog rođendana, dakle to ti je dodatni jedan onako poludiktatorski princip, gde ti vidiš zapravo da on time demonstrira kroz te uniformisane. To je naravno baš i Bozuk, nisu to ne znam kakvi sada vojno obučeni ljudi, ali prosto pokazuje tu jednu moć, potencijal koji Hrvatska ima u okviru Kraljevine Jugoslavije, što će naravno rezultirati posle uspostavljanja Banovine Hrvatske i tako dalje, ali sad kad govorimo o Mačeku, da budemo pošteni, dakle njemu je nuđeno, on je odbio, on je rekao ja sam imao svoju državu i svoju ideju, moja ideja je propala. Sa te strane to je pošteno i on će naravno kasnije, on neće bežati ka Berlinu ili ka Beču, Maček će biti u emigraciji posle rata, dakle njemu apsolutno sa te strane ne može reći da je bio nekakav saradnik NDH, ali da je bio oportunista i da je prosto pustio stvari da se dešavaju, da se nije puno bunio, to jeste činjenica. Dakle, imaš Mačeka kao, nakon naravno ubistva Stjepana Radića, kao glavnu hrvatsku političku figuru. I imaš naravno, poput pomenuo sam Maćimovića, u Srbiji, imaš jednog zagrebačkog advokata koji je ni malo ugledan, nikakav naročiti veliki govornik, ali već dugo u emigraciji. Naravno, koga će prihvatiti vrlo rado najveći suparnik Kraljevine Jugoslavije koji radi o glavi sve vreme. To je fašistička Italija. To je naravno fašistička Pričaš o Paveliću i njegovom ustaškom pokretu. Tako, ustaški pokret koji je zvanično osnovan 33. godina, ali ti kampovi postoje još od 20. godina. Ne samo u fašističkoj Italiji, nego i u Hortivoj Mađarskoj. Tako je, ali ti kad govoriš o Italiji, ljudi zaboravljaju, Italija kontroliše jedan deo teritorije kasnije, onoga što će se zvati Jugoslavije posle 45. godine, gde se oni preko Velebita ubacuju praktično ustaške grupe. Stara granica Italije i Jugoslavije je Sušak pored rijeke. Tako je, ali ne, ja ti govorim o granici, oni drže i deo Dalmacije u Kraljevini Jugoslaviji. I ti sada imaš situaciju da se oni praktično ubacuju, pa imaš sad nešto što se naravno zove Velebitski ustanak, gde je zapravo bila napadnuta nekakva seoska žandarmerijska stanica, pa su tu te ustaše potučene, pa pobegle nazad preko planine, ja mislim da je jedan poginuo, na primjer.
jedan poginuli ustanka velikog velebijskog. Oni se, naravno, kraljevina je to rešila, oni se vraćaju nazad i beže u Italiju, tako je rešen ustanak. Hoću da ti kažem, ta grupa ljudi sa Koca i Konopca je vrlo pogodna za, ne samo za manipulaciju, znači njih, nego i pogodna da kao nekog s kim je Italija sarađivala, koga ima u šaci, u kome vidi, ne bih rekao u šaci, sada i opet Italijanima dajemo malo veći kredit, dakle nezavisna država Hrvatska je upravo ono što i samo ime kaže. Ona jeste naravno marionetska država u smislu uticaja Nemaca i Italijana na njeno stvaranje, ali na njen pravni sistem, o tome su doslovno i pisali ljudi, o tome ćemo možda imati zasebnu emisiju, nadam se ima jedna trenutna knjiga koju sam vrlo rad da pročitam, pa možda i da pozovemo tog autora, kada govorimo o pravnom režimu nezavisne države Hrvatske, gde je jedan od glavnih postulata da tu nikakva nije marionetska država poput, ne znam, Albanije, Crne Gore, dakle oni imaju državne prerogative, oni imaju ministra spoljnih poslova, imaju ministra vojske, imaju svoje ambasade, imaju svoje oružane trupe, dakle imaju sistem prinude koji oni kreiraju i Nemci nakon tih aprilskih dana nemaju interes, oni povlače svoju vojsku odatle. Dakle, Nemci imaju, naravno, i postoje sada nekakve njihove garnizonske trupe minornog karaktera, gde Horstenau par puta njih čak nešto poziva, pa onda oni kreću kada čuje za nekakve zločine. Horstenau, ako govorimo sad o čovjeku koji je poslat ispred nacističke Nemačke, svedoči tome i ni malo nema povoljno mišljenje o Paveliću. Kaži nam ti. Horstenau je vojni predstavnik nacističke Nemačke u Zagrebu. Znači, kad je propala ova priča sa Mačekom kao vođom Hrvatske države, okrenuli su se Paveliću, Italijani su ga, da kažem, predložili i krenuli sa njim, a 10. aprila, rekli smo, jedan bivši oficir Austro-Ugarske, Slavko Kvaternik, faktički proglašava nezavisnu državu Hrvatsku. On okuplja neke svoje ortake, bivše generale te Austro-Ugarske vojske i oni dočekuju Pavelića. On ide iz Italije, staje u Karlovcu, tu se skuplja nekih 50-ak, 100-ak ustaša i oni ulaze naravno u Zagreb i proglašavaju tu državu. Pavelić nije fizički prisutan, dakle, on dolazi kasnije u Zagreb. To je ono što si, samo to si isto rekao, ali samo da kažemo ljudima. 10. proglasio, on dolazi nekoliko dana kasnije. Tako je, tu Italijani Pre toga on ima jednu epizodu sa Italijanima, da Italijani žele da on potvrdi njihove teritorijalne pretenzije i da potvrdi da koje će ustupke Hrvatska dati pre svega u Dalmaciji i na ostrvima u korist Italije, a kao zahvalnost za osnivanje nezavisne države Hrvatske. I evo tu možemo da pogledamo kartu, suštinski ta nezavisna država Hrvatska nije ni imala obalu, znači taj obalski deo Dalmacije je Italija direktno, nekoliko ostrva, vidimo ovdje Brač, Hvar, tako da to je ono što je Pavelić platio svoje ustoličenje na vlasti tim teritorijalnim ustupcima Italiji. Dakle, gornji deo Dalmacije, zaključno sa Splitom, je praktično sa Splitom koji je tu tačno na granici, pripada Italijanima i ispod toga dalje kad se ide pomenu si Brač, Hvar, Pelješac. Poluostrvo Pelješac, znači taj deo Dalmacije od Splita, bez Splita do Dubrovnika. Dubrovnik je u NDH. Da. Tada, znači, ulazi u sastav države, NDH, Baranja opet ne, to pominjem, zato što će tek prvi put posle 45. godine Baranja zvanično postati deo Hrvatske. I u svakom slučaju... Srem smo rekli vrlo brzo, ali svakako cela Bosna ulazi u sastav NDH. Tako je. Evo ovdje možete pratiti i granice. Dakle, praktično nezavisna država Hrvatska se kreće od ovog dela Međimurja, dakle, Dravom do Dunava, uključujući i Srem, gde je i Zemun, nakon toga Drinom, zauzima celu Bosnu, celu Hercegovinu i spušta se dole, naravno, tamo gde bi otprilike i sada bila granica između Crne Gore i Hrvatske.
nezavisna država Hrvatska u tom smislu praktično od prvih dana kreće sa pogromima i sa zločinima. Dakle, vrlo jasno bilo, ti si pomenuo Slavka Kvaternika, jedan isluženi general, čak su se Nemci pomalo i bunili kada je on proglašen za glavnog komandujućeg kao oficir. Dakle, Ante Pavelić postaje poglavar, Slavko Kvaternik postaje prvi čovek Hrvatske vojske. A njegov sin Eugen Dido postaje ministar unutrašnjih poslova. Nažalost, vrlo sposoban za razliku od oca koji je bio i ostareo i pokazat će se i sklon piću. I ti imaš u tom trenutku na samom početku, možemo reći, dve nekakve frakcije u samom NDH, da imaš taj austro-ugarski kadar koji kao da pomalo maštao ima neku habsburšku viziju države. Bogdan što je bilo Krizman smešno. ih je nazvao naftalinci. Da. I naravno imaš te mlađe, ideološki potentne, nažalost, ljude koji su vrlo radi da ne samo da sprovode politiku poput nacističke, već nekada i goru. I sami zločini praktično, što je nadrealno kada ti pogledaš da je kraljevina postojala do, ako ništa drugo, de jure i u tom trenutku, ali formalno do 10. aprila u Hrvatskoj, ti prve zločine imaš već, dakle, kraj aprila, početak maja, ozbiljni zločini, pogromi. Rekli smo ćemo se zadržati do leta 41. godine, ali mi ne možemo da ne pomenemo strašne zločine koji se čine. Danas se nekako, to je moj utisak, kada govorimo o široj javnosti, najveća pažnja poklanja Jasenovcu, ali u ovom trenutku Jasenovac nije aktuelan, ali s druge strane imamo preko 1000 različitih stratišta na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Imamo pogrome u Hercegovini, u Bosanskoj krajini, u Sremu, gde su to što se nekada zapostavlja, dakle, eto tu mogu da preporučim knjigu, autobiografiju o drugima, Mihiza, koji je fantastična knjiga zaista, koji je to lično doživljavao. Irik, Fruška gora i Sremski Karlovci. Tako je, spaljivanje manastira, ubijanje običnih ljudi, sveštenika i tako dalje. Imaš, recimo, samo na primjeru... Mi smo imali epizodu o Savi Šumanoviću. Tako je. Jedna od prvih, naravno, stvari, donose se posebni rasni zakoni. To je preslikavanje nemačkih rasnih zakona. To nije posebnost NDH. Posebnost NDH je ti zločini prema Srbima. Da, ali evo, kad govorimo o tom pravnom okviru, imaš zabranu ćirilice kao pisma. To mi je palo na pamet jer si pomenuo Savu Šumanovića, imali smo epizodu o Savi Šumanoviću, dakle, jedna od prvih stvari jeste zabrana upotreba ćirilice. Sava Šumanović, naravno, kao srpski slikar, se potpisivao ćirilicom na svojim slikama i on nakon toga odbije da se dalje potpisuje latinično, nego kada naslika nešto, ta slika ostaje bez potpisa. Ali mnogo su gori primjeri i on će naravno kraju završiti kako će i završiti, dakle u okviru tih zločina koji se odvijaju u Sremu, ali zločini su svuda. Eto, ja mogu da navedem i primjer kada govorimo sada o srpskom sveštenstvu. To nismo recimo pomenuli, dakle u aprilu 1941. godine patrijarh Gavrilo Dožić je u Ostrogu. Dakle, tu povlačio se zajedno sa vojskom, ostaje u državi, donosi odluku da ostane, on je u Ostrogu. Njega hapse praktično Nemci u Ostrogu, koji su pritom i opljačkali manastir, i nemačke i italijanske trupe. On je nakon toga uhapšen, zatvoren je u manastir Rakovica, hapse i episkopa Žičkog Nikolaja, budući svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, i njih dvojica će biti, kada govorimo o patrijarhu i Nikolaju, će biti praktično ne u strogom zatvoru, nekoj samici, već zatvoreni u manastiru. Da bi nakon toga 44. godine bili prebačeni u Dachau. Ali mnogo gora sudbina je čeka srpsko sveštenstvo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U Sarajevu stoluje mitropolit Dabro-Bosanski Petar Zimonjić, koji na samom početku, dakle, govorimo sad o prvim danima, dakle, nakon zabrane ćirilice, on ima poziv vlasti koji ga upozoravaju da on ne može više da koristi ćirilicu, da ne može da se služi tim pismom, da mora da blagodari novom poglavaru države Anti Paveliću, dakle da drži liturgije, da će se pominjati njegovo ime, što naravno odbija. Na telefonski poziv koji je baš upoznat bio koji ga upoznaje sa tim pravilom, on odgovara: ne može se ćirilično pismo ukinuti za jedan dan, uostalom rat još uvek nije završen. Nakon toga, taj koji je razgovarao sa njim, u pitanju jedan katolički opunomoćenik, sveštenik koji kontroliše
taj prostor, tu nadbiskupiju, daje telefon civilnom i vojnom upravniku, kome mitropolit Petar potvrđuje to što je rekao, znajući već šta ga čeka. On je inače u danima neposredno nakon osnivanja NDH praktično su bili u Pljevljima i onda insistira nakon proslave Uskrsa, koji pritom nije 6. aprila, što je česta greška, dakle, da kažem ljudima 6. april 41. nije dan Uskrsa. Uskrs je bio 21. ja mislim, aprila. Dakle, nakon toga on se vraća u Sarajevo, u svoje mitropolitsko sedište i tu boravi. Stižu prvi glasovi o zločinima, sveštenstvo na teritoriji i njegove mitropolije, na čitave nezavisne države Hrvatske, se komeša jer pokreću masovni zločini i klanja. Rekli smo na više, utvrđeno nekih 350 do sada otkrivenih stratišta pojedinačnih, gde hiljade i hiljade ljudi već strada u tim prvim danima. Praktično na upit njegovog sveštenstva on je rekao ja delim sudbinu sa svojim narodom i šalje svim parohijama dopis gde kaže ostanite na svojim mestima, kako je vašem narodu, tako neka bude i vama. I sveštenici dele tu sudbinu. 5. maja u Banja Luci, dakle episkop banjalučki Platon praktično je odveden, mučen, najsurovije, dakle priča sa kopanjem moči i nekim drugim detaljima koje neću iznositi, likvidiran, bačen u reku zajedno sa još nekim sveštenicima, dakle episkop banjalučki Platon Jovanović, inače čovjek rođen u Beogradu i odbio da se vrati, jer NDH odmah je rekla, dakle, ko je rođen u Srbiji, nema šta da traži u nezavisnoj državi Hrvatskoj, on odbija. Takođe obaveštava zvanično dopisom NDH vlasti da ostaje u sveštenstvu i narodu. 5. maja on je ubijen. Nekoliko dana nakon toga, naravno, ustaške vlasti ulaze u mitropoliju, hapse i mitropolita Dabrobosanskog Petra Zimonjića i dodatne sveštenike. Odveden je prvo, ja mislim da li je Remetines, kasnije Zagreb, kasnije Gospić, gde mu se gubi trag, da li je, naravno, on je ubijen, da li je ubijen u Gospiću, da li je ubijen u Jasenovcu. I jedan i drugi su danas, ne danas, nego, ja mislim, od kraja 20. veka su proglašeni za svetitelje, ali oni ti samo pružaju, oni su primjer kao najistaknutiji, dakle, mitropolit koji je u Sarajevu, episkop koji je u Banja Luci, su ubijeni manje od mesec dana, odnosno uhapšeni manje od mesec dana nakon osnivanja nezavisne države Hrvatske. Dakle, tu nemaš sad neki period gde oni sami gledaju pa kako ćemo, šta ćemo raditi, pa nešto dogovaraju. Dakle, oni odmah kreću praktično od prve nedelje. Niti je bilo nekih ustanaka i napada na hrvatsku vojsku, pa da su zločini posljedica toga. Ne. Zločini su krenuli direktni i bez ikakve provokacije. Posebno deo koji se odnosi na Bosansku krajinu, na Potkozarje, tamo gde je postao, recimo, Hercegovina, u zapadnoj Hercegovini, dakle, jak hrvatski element, u istočnoj Hercegovini jak i srpski element. Dakle, tu na toj tački dodira kreću naravno i masovni zločini i tu. Lika, Kordun, Banija, čitava Bosna i Hercegovina, recimo episkopa banjalučkog Platona ubija musliman iz Bosne i Hercegovine. Dakle, ne hrvatski nekakav ustašar ili katolik, već pripadnik ustaške vojske koji je musliman iz tih krajeva. Tako da i to stanovništvo, treba reći, ali to ćemo pominjati kasnije, dakle, masovno prilazi nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ima naravno i oni koji su u pokretu otpora, pre svega i u komunističkom, pa čak i muslimana koji su u pokretu otpora Draže Mihajlovića, ali u ovom trenutku, kada govorimo sad o maju i junu, najveći pogromi nisu usmereni ka muslimanima, to jest uopšte nisu usmereni ka muslimanima po nacionalnoj liniji, nego isključivo po Srbima. Istog dana kada je ubijen banjalučki episkop Platon, eto primjer još jednog ustanka, dakle pre onih julskih ustanaka u bivšim republikama SFRJ koji su se slavili, obeležavali, dakle 5. maja kod Sanskog mosta, nakon upada ustaša, maltretiranja, spaljivanja kuća, ljudi se zbog opstanka sami dižu na oružje i praktično Sanski most i njegova okolina su poprište bitaka narednih nekoliko dana, gde je ustaški zapovednik, pošto ne mogu da povrate, govorimo o selu Kijevu i okolnim selima, da ljudi sad kreću u stotinama i hiljadama se samo organizuju, poziva Nemce u pomoć, dakle Nemci su još uvek tu, imaju svoje postaje i svoju vojsku, gde Nemci moraju da vade stvar.
Stvar se okončala tako što je naravno nekoliko nemačkih vojnika je bilo i ranjeno, a u znaku odmazde je 27 mladića Srba, naravno, obešeno u gradskom parku u Sanskom mostu. Dakle, hoću ti kažem, tako je okočan taj kako je nazvan kasnije Đurđevdanski ustanak, gde se odvijaju zaista borbe u nekoliko dana. Dakle, to nije se čekao jul. Zašto nije čekao jul? Što je fizički opstanak ljudi je već dovedeno u pitanje. Naravno, nevolja je u tome što kako vreme odlazi, april, maj, jun, jul i leto 41. kreću masovna stradanja, a od leta 41. godine ta pojedinačna stratišta, da li je bila, pominjat ćemo to u nekim narednih epizoda, i Glinu, i Jadovno, i silne vrtače gde ljudi završavaju, i rupe gde se bacaju po Hercegovini i po Krajini. Institucionalizacija svega toga jeste Jasenovac, ali tek u drugoj polovini 41. godine kada je njima jasno, dakle, da prosto ta mašinerija će mnogo efikasnije funkcionisati u tom trenutku. Dakle, već u samih početaka i sami Nemci, pa Italijani svedoče tim zločinima. I sada Italijani, koji naravno drže dobar deo Dalmacije, rekli smo, počinju zapravo još, dakle, u toj prvoj polovini 41. godine da uviđaju da Hrvatska neće biti nikakav u tom smislu njihova produžena ruka, da oni ipak vode nekakvu samostalnu politiku i da imaju samostalne i oružane trupe, koje su pritom sve obučeni, i tako da Italija sama počinje da igra na nekoliko, ti si to pomenuo, oslanjajući se i pre svega na nacionalne trupe koje se tu nalaze, da li u Sloveniji, da li u Dalmaciji, kao neku protivtežu hrvatskom uticaju onome što bi moglo da ih snađe. Znači, rekli smo, nezavisna država Hrvatska, između ostalih prerogativa, ona ima i svoju diplomatsku službu, ona ima i konzularna predstavništva i kod nje dolaze ambasadori država, naravno, te Hitlerove i Mussolinijeve Evrope. Tako da pomenuli smo to Gleza von Horstenaua, koji je vojni predstavnik Nemačke u Zagrebu. On je jedna zanimljiva ličnost zato što on je istoričar, on je bivši direktor Bečkog arhiva i stvarno je vodio te beleške u kojima dosta detaljno opisuje život u toj nezavisnoj državi Hrvatskoj i objašnjava i Mačeka i Slavka Kvaternika i Pavelića i sve ostale vlastodržce u NDH. Isto imamo ambasadora, da ga tako nazovem, nacističke Nemačke u NDH. To je taj Siegfried Kasche. Za njega se tvrdi da je veći ustaša od ustaša u Zagrebu i na njega su se i na njegove informacije i na njegove podatke i na njegove su se predloge više nacisti, to je Hitler, oslanjali nego na ovog podatke Gleza, koji je dosta bio kritičan prema toj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Mi ga često citiramo, ne treba izgubiti iz vida to što on kritikuje Hrvate, ne kritikuje on Hrvate zato što on voli Srbe, nego zato što to što Hrvati rade i šta je postala ta nezavisna država Hrvatska, to šteti nemačkom interesu, jer on stvara jedno pogodno tlo za ustanke i za haos u šta se NDH pretvorila. A sa druge strane, mi imamo Italiju, koju ti si to sjajno uočio, koja gubi taj uticaj koji ona mislila da će imati i da ima. Iako je ona sebe obezbedila kroz taj dogovor sa Pavelićem, koji je formalizovan rimskim dogovorima, rimskim sporazumima, gde je faktički Pavelić zvanično predao dobar deo Dalmacije i gotova sva ostrva Italiji. Da, to su rimski ugovori iz maja 41. godine, 18. maja su zaključeni. To je zapravo niz ugovora koji je u maju potpisivan, ali ne samo da su predali ostrva, to je ono što isto treba da kažemo. Praktično Italija oterala Hrvatsku sa Jadranskog mora. Dakle, Hrvati ne smeju da imaju nekakvu flotu
I u toj maloj teritoriji koju kontrolišu, dakle od Brača do Dubrovnika. U podnožju Velebita. Tako oni ne mogu, oni mogu imati neke manje tu i nekih nema luka, ali bukvalno manje neke brodiće koje nema nikakve ratne flote i nema izlaska na Jadran koji je italijansko jezero, kako je to tvrdio još D'Annunzio, pa kasnije naravno prihvatio i Mussolini. Znači, Italijani dobijaju tada ono što nisu dobili 918. 919. 922. i tako dalje. Tako je. I još jedna stvar koja je tu bitna, dakle, zašto rimski ugovori? Pa zato što Pavelić odlazi u Rim. On ne odlazi samo kod naravno Benita Mussolinija i kod Galeaca grofa Ćana, već on odlazi i kod Pape Pija koji ga onako lepo prima i razgovaraju. Pre svega, rekli smo, Pavelić se vraća dolazi u Zagreb, ako se ne varam, 13. aprila. 14. aprila kod njega dolazi nadbiskup, odnosno kardinal Lojzije Stepinac, da mu čestita, da praktično ga blagosilja. I Stepinčeve izjave u početku apsolutno su na liniji podržavanja osnivanja nezavisne države i o ulozi Stepinčeve ćemo sigurno imati posebnu emisiju. Dakle, Lojzije Stepinac sam zaslužuje sa svim onim kontraverzama i njegovom biografijom od Solunskog fronta i dobrovoljca do onoga koji je praktično ne samo na čelu Hrvatske rimokatoličke crkve, već i glavni vojni vikar vojske i ustaša u nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je također njegova titula i kasnije naravno onoga što kroz šta prolazi posle 1945. godine, tako da biće posebnosti, ali htio sam da kažem u kontekstu odlaska Pavelića u Rim, susreti sa papom i taj karakter trojni, mislim, toliko puta citirana izjava Mileta Budaka, uopšte sad da nemam nameru da se opet referišem na one priče o trećinama, trećinu pokatoliči, trećinu pobiti, trećinu proterati. Dakle, imamo i masovna pokatoličavanja, onda s druge strane imaš odbranu, kada govorimo o proleću 41. Kada već kreću onako masovne službe gde na stotine ljudi u nekom selu dižu ruku, zaklinju se, bivaju pokršteni sa kardinalom koji ih onako vodicom simbolično njih nekoliko stotina ili hiljada, pa se onda oni krste onako punom šakom. Tako je, po zapadnoj veri, što bi se reklo. To apsolutno ide i u liniji i onih pisama koje Stepinac upućuje papi i papinih odgovora i tako dalje, ali kažem, to ćemo u drugoj emisiji. Kada govorimo o tom boravku Pavelića u Rimu, još jedna bizarna epizoda jeste i činjenica, što ljudima malo manje poznato, da je zapravo nezavisna država Hrvatska monarhija. Oni imaju svog kralja, kome su nadenuli ime Tomislav II, odnosno nadenuto mu je tako, praktično mu je predata Tomislavova kruna, ko je njihov vladar, oni nemaju naravno narodnu dinastiju, oni nemaju Karađorđeviće, nemaju Obrenoviće, oni imaju opet neku bočnu liniju, rodbinu kralja Italije, naravno. Tu je, ja mislim da dele dali jednog pradedu, tako da je vojvoda od Spoleta pristao da bude kralj Hrvatske. Njegova titula je također bizarna, zove se kralj Hrvatske, princ Bosne i Hercegovine i vojvoda od Tuzle i Knina. Sigurno sam da ima neko objašnjenje zašto je on vojvoda od Tuzle i Knina baš. Mislim, to mi je zanimljivo, ali ako neko zna, može da nas dopuni. Meni je to onako bilo malo bizarno da je neko princ Bosne i Hercegovine i vojvoda od Tuzle i Knina. Možda ima još neka geografska odrednica. Uglavnom, Tomislav II, hrvatski kralj, nikada nije boravio fizički u Hrvatskoj. Dakle, on prvo se nije slagao sa nekim odredbama rimskih ugovora, praktično kasnije i odbio ošte da ide u Hrvatsku. Naravno, njegova plodna vladavina će biti okončana 43. godine sa samim padom Italije, tako i ujedno on i abdicira. Pre toga je dobio sina, mislim da je princ Amadeo, ne znam da li je Amadeo živ, ali znam da je on bio hrvatski prestolonaslednik, tako da i Hrvati imaju svog prestolonaslednika koji možda onako želi da postane princ Bosne i Hercegovine i vojvoda od Tuzle i Knina. Ako se slažeš, mi smo pomenuli da je... Ali izvini, samo da ne završim, sad ne bude sada da se šalimo sa tim stvarima.
to uzimanje titule, odnosno podarivanje titule hrvatskog kralja, koji naravno nema nikakvu vlast, ni faktičku, ni ima samo nominalnu, kao nekakva figura koja treba da simbolizuje hrvatsku državnost, pokazuje još jedan, po meni, ustupak prema Italiji. Dakle, oni ne traže krunu po Evropi pa da nađu nekog ako bi možda posredno mogao da ima neke veze, nekog mađarskog, možda potoka ili Habsburga. Oni su dakle pod Habsburgovcima toliko dugo. Još pokazuju jednu dodatnu povezanost, pa i kompromis između Mussolinija i Pavelića u tom smislu. Ako se slažeš, mi smo prošli ovo sve, ostalo nam je još teritorija Slovenije današnje i uopšte teritorija etnička, ta koja je srećom po Slovence već vekovima zaokružena, ali rekli smo, pored Srba, nacistička Nemačka i Hitler i u direktivama vojsci i u kasnijoj podeli o kojoj danas pričamo, je Slovence pored Srba stavila kao najveće neprijatelje. Srbe zbog Prvog svjetskog rata, zbog borbi u Prvom svjetskom ratu, ima ona čuvena, ja mislim da je zbog toga, misliš da je zbog nečeg drugog? Zbog sentimenta, možda veroispovesti, možda povezane istorijske sa Rusijom, možda činjenice da prosto nezavisno od Prvog svjetskog rata, gde čak i sam Hitler odaje Srbima priznanje kao hrabrima. On ne kaže da su to loši vojnici i ratnici, ali naravno kao neko ko je srušio Habsburšku imperiju i kao neko ko je doveo do poraza Nemaca, učestvovao, odnosno doprineo tome u Prvom svjetskom ratu, jeste, ali ne bih rekao da je samo Prvi svjetski rat, to je jedan, rekao bih, antagonizam koji traje malo duže i možda malo ima dublje motive. Ne, ja mislim da ja zaista stojim iza toga, ono što sam čitao o Hitleru i to, mislim da je njega Prvi svjetski rat i tekako uobličio i on je video i on je Srbe tu video. Mislim da kod njega verska komponenta ne igra recimo, neku sigurno ulogu i mislim da on vidi Srbe kao one koji su se borili protiv njegove države u Prvom svjetskom ratu i ima ona čuvena slika koja je skoro otkrivena gde njemu jedina stvar koja mu je doneta iz porobljene Jugoslavije u tom aprilskom ratu je tu ona tabla koja pominje ubistvo Franca Ferdinanda i Gavrila Principa. Tako je, koja je na latinskoj ćupriji koja je stajala. Da. Jeste. Što se tiče Slovenaca, znači videli smo sudbinu Srba, barem u tim prvim danima okupacije, ona će naravno biti katastrofalna kasnije. Slovenci su isto u toj podeli loše prošli. Znači što se tiče te etničke teritorije Slovenaca, ona je podeljena između 3 države. Prekomurje je dato Mađarskoj i tu je Mađarska otprilike napravila isto ono što je napravila u Bačkoj i Baranji, znači ona je to smatrala delom svoje teritorije, delom države koja joj je nepravedno oteta 1918. godine. Što se tiče nacističke Nemačke, to je taj centralni i severni deo današnje Slovenije. On je direktno pripojen Trećem rajhu i tu imamo jedan strogi režim sa ukidanjem slovenačkog jezika, sa ukidanjem slovenačkih kulturnih ustanova, sa proterivanjem Slovenaca u NDH i u Srbiju. To nismo rekli u jednom trenutku. Znači, Srbija je primila izbeglice, ne samo Srbe iz ovih teritorija koje su zauzele druge države, nego je primila i nekoliko desetina hiljada Slovenaca u samu Srbiju. Znači, taj deo Trećeg rajha, to je isto značajno. Jedini grad koji je Hitler u Jugoslaviji posetio je bio Marburg nekadašnji. Marburg je inače, istina, imao nemačku većinu do 1918. godine i tada je Hitler izjavio tu čuvenu rečenicu: učinite ponovo ovu zemlju Nemačkom. Pričamo o tom centralno... Make Deutschland great again. Ne znam da li je... Ja mislim da on nije znao engleski. Da. Šalim se. Imamo tu dalje Ljubljansku oblast, koja je direktno opet pripojena Italiji.
I tu vidimo razliku između Nemaca i Italijana kao okupatora. Recimo, Italijani nisu ukinuli ni Ljubljanski univerzitet, oni nisu ukidali te kulturne i naučne i obrazovne institucije Slovenaca, pokušavali su da naprave neki dogovor sa lokalnim stanovništvom, sa katoličkom crkvom, ali sve je to na kraju bio neuspešan projekat, neuspešna stvar, zato što su stvarno Slovenci imali jak pokret otpora tokom rata. To je takozvana bela i plava garda i naravno oslobodilna fronta ili narodni front, oslobodilački front, jedan skup raznih struja, stranaka, pre svega levičarskih, socijaldemokratskih, centralističkih, gde će u prvom trenutku biti slabija uloga Komunističke partije Slovenije, a na kraju će ona prevladati u tom pokretu. Ne, pa oslobodinu frontu čine i ovi bela garda u početku, plava garda nikad zvanično tako nazvana, zapravo plava garda je vojska pod komandom pukovnika Novaka, koji je čovek Draže Mihajlovića za Sloveniju, koju priznaje i podržava i sam ljubljanski biskup. Dakle, mi sada kada govorimo... Rožman. Da, kada govorimo o ravnogorskom pokretu u Sloveniji i o statusu Slovenaca, dakle, Srbi i Slovenci su tokom čitave kraljevine zapravo bili saveznici, okosnica i ono što je bila politika, pa ajde u vreme kralja Aleksandra Donekla, ali posebno u vreme Milana Studinovića, jeste savezništvo sa Slovencima u cilju izolacije Hrvata, što je naravno na hrvatsko nezadovoljstvo uspešno bilo sprovođeno. Bilo je naravno i Hrvata u vladama, da ne bude sad zaboravljen, nije prvo Radićeva i Mačekova stranka jedini bila politički činilac. Ali u svakom slučaju Slovenci su i Srbi su saveznici, dakle to malo delo iz ove perspektive i onoga koje je doživio kraj 80. godina i početak rata 91. godine čudno, ali ravnogorski pokret u Sloveniji jeste bio jak. Naravno, kao i u Srbiji, da imaš različite frakcije i oslobodilna fronta, dakle, imaš komuniste, oni 27. aprila, ako se ne varam, to je danas i dan koji se obeležava u Sloveniji, ne kao dan ustanka, već kao dan organizacije otpora protiv nacističke i fašističke vlasti. U tom frontu ima i levičara, i socijaldemokrata, komunista, nacionalnih snaga, klerikalnih stranaka koje su bile jake, dakle Anton Korošec je sam bio čovek crkve rimokatoličke, kao vodeći političar. Tako da, kažem ti, sam ljubljanski biskup, na primjer, što je manje poznato, podržava ravnogorske trupe koje se nalaze u Sloveniji. Bela garda koja opet onako lavira između nekada dogovora sa Italijanima, nekada priznavanja pukovnika Novaka za svog kasnije generala, za svog komandujućeg. Novak 43. godine, recimo, pod pretnjom Nemaca i hapšenja, napušta Sloveniju, odlazi u Italiju, koja 44. godine on je na teritoriji oslobođene tada Jugoslavije koju drže Britanci. Odatle onda organizuje otpor, praktično kao nekakav posrednik između Draže Mihajlovića i savezničkih trupa. Tako da to će biti posebna tema u nekoj emisiji, da kao govorimo o Drugom svjetskom ratu u Sloveniji, ali kada govorimo sad o ovom periodu, april, maj, jun, dakle za Sloveniju treba reći da ona ne postoji kao nezavisna država, da je ona praktično podijeljena na dva dela, da je jedan fizički pripojen Nemačkoj sa glavnim gradom u Mariboru i jedna vrsta, kao što postoji u Dalmaciji, guverner, kao što imaš u Crnoj Gori, ti ovdje imaš praktično jedan protektorat koji nije pripojen fizički Italiji, ali gde Italijani imaju svoje trupe i svoj uticaj po ovoj liniji koja je na ovoj mapi ovdje povučena. To je dakle kao po sredini praktično Jugoslavije, gde postoje nemačka i italijanska interesna zona. Tako da Slovenija jeste zanimljiva priča i naravno kako se rat bude razvijao, kako vreme bude prolazilo, tako će partizanski pokret u Sloveniji biti jak. Inače u tom trenutku vođa komunista u Sloveniji jeste Boris Kidrič. Eto da pomenemo i njega, ne samo pukovnika Novaka. Boris Kidrič naravno i čuveni isto Titov najbliži saradnik. Kardelj, kako da ne, ali to je da. Kardelj Bevc. Jeste. Znači, rekli smo,
sad da se vratimo od delova na uopšteno, treba još jednom ponoviti. Znači, nijedna država u Evropi pod okupacijom nije tako podeljena kao Kraljevina Jugoslavija. Znači, rekli smo, Norveška je bila jedna vojna oblast, Danska je bila jedna oblast, Holandija je bila jedna oblast, Belgija je imala, istina, deo Francuske u svojoj oblasti sa Pas-de-Calais-om. Francuska je jedno vreme bila podeljena na okupaciju, na Viševersku Francusku, pa je to izjednačeno. Sovjetski savez i taj deo je isto i bio je taj istočni deo, kako su ga oni zvali, gde su Baltičke države i Belorusija, bio je deo gde je Ukrajina, oni su planirali Kavkaz, oni su planirali Moskvu, oni su planirali vojnu oblast Turkestan, ali kažem, to su ogromne oblasti, pa opet dve vojne oblasti, ovde je bukvalno 10 različitih oblasti, 5 država, razne teritorije i sve se to menjalo kako je vreme teklo. Naravno, ti si upravo, ali tu treba reći da je retko koja država bila i tolika nacionalno i verski heterogena kao što je bila Kraljevina Jugoslavija. Dakle, ti si tu imao Srbe, Hrvati i Slovence kao 3 naroda. Onda si imao grupacije na koje su sami i fašisti i nacisti polagali ideju da mogu da imaju neke obrise državnosti, da učestvuju u tom razbijanju, poput naravno Srba iz Crne Gore na koje Italijani računaju, pokazat će se pogrešno. Naravno, nezavisne države Hrvatske kao takve koje je monstruozni projekat sa monstruoznim učinkom po Srbe koji i dan danas se osjeća. Dakle, na početku nezavisne države Hrvatske 1/3 stanovnika, više od 30% stanovnika nezavisne države Hrvatske su bili Srbi. Kako da ne? Što će se promeniti u naredne 4 godine koliko ona postoji. Ona postoji praktično do maja 45. godine zapravo. Do samog kraja. Tako da to je bila priča o okupaciji i podeli. Mi nismo ulazili još uvek u ustanke, nismo ulazili u ono što možda ljude i više zanima, ali da bismo mogli ustanke u represalije. Da bismo mogli u represalije, ako govorimo o Srbiji, nacističke još uvek ne, dakle one ide uporedo sa ustankom. Pominjali smo i Ali Bunar, pominjali smo i Donji Dobrić u Pocerju, pominjali smo i ne znam, pojedinačna streljanja, Požega, Čačak, Milanovac, Kragujevac, ali ono što će uslediti u Srbiji jeste ustanak, jesu ti pogromi, jeste ta kobna odluka generala Vajsa od 19. maja 1941. godine, ono, 1 za 100, 1 za 50, što ne postoji u nezavisnoj državi Hrvatskoj ili Sloveniji ili Crnoj Gori ili bugarskim trupama, ali pričat ćemo i o tim represalijama i Bugara prema stanovništvu Južne Srbije, Albanaca prema stanovništvu takođe Južne Srbije, odnosno Kosova i Metohije. Pričat ćemo o racijama, o januaru 1942. godine u Bačkoj, u Novom Sadu, o životu u Banatu, o specijalnoj policiji i u Banatu, što je vrhunska priča, i tu imamo jednu temu koju su vremeno tražio je naš Patreondžija. Tako da sve će to teme biti obrađene, ali na tvoj predlog sa kojim sam ja prvo malo skeptično, a onda zaista sve sredstva složio, to je da bi kao jedan kraj priče o Kraljevini i početak priče o ratu valjalo da upoznamo ljude sa time kako je država podeljena i kako izgledaju ti pojedinačni režimi u svakoj od tih oblasti o kojima ćemo naširoko pričati u narednim mesecima, a možda i godinama ako to ljudi budu želeli. Podmedia predstavlja Historycast.